tamede wo ekọ daily guide abokrata mu a CJ SD asaforo de krata ba bonten ene wo mo empanyufo nyina sa hyase bi o masam mo ka no ene se nyame eya doma December 7 de besime menda mema SD ni ba bia enkonkoto aba sanse eda no ye homeda ene wo mo enhyehye mu so no untumi emfa ni sa adwuma no nti SDS not voting on December 7 wo hwe enkrata wo mo de eba ye no asafo mpanyufo no hai no Pastor Dr. Thomas Techi Okran ono ye president Southern Ghana Union Conference Nisa Shase Pastor Dr. Kwame Anoboahen or ye president Northern Ghana Union Conference Kumase na the church leadership womunyina na akabob din krati abanti SDA for memenda ye December 7 de nya dia wo mo beto aba ye pastor from panyifo aka no wa wo hye na bia brebe ba wo ho na betumi ato dia menyi no send ombesi kwan and eba no say no ombesi kwan say wontumi asafo no hyehyɛ yo and meche say bia na obi won man ekwan aba ne ho kakra sempanyifo aka say ye nto aba wo nti omo so mo nto aba ho asem da ha na sije da obokrata yi ebo amanne ewo ne fa to so miensa ensase a omampani dada John Dramani Mahama no wo ye mampani ensase na eye oman no ensase ye beka se state lands a omo etonton ye sije wo share list of ensase ego ha se ya omo abobo so enuti oso omutumre nso ano ma kiresie date omo de ton ye eni nipa kro mo ton ma no the bokrata yi bo amane se nipa bi a no mo bembe omampani dada John Dramani Mahama na yonkofo party fo ne ade eno mo tonton sase mo the last one krompa wo mo eton ye no na June 2016 CJ June 2016 eno mo ton June 2016 ye be kwa July, August, September, October, November, December ai eno mo ton edema owura merit ne boa ya ono no eto asase ne yesi na asase bi wo airport residential neighborhood mu hodmo a eno wo toye eno dan che so atese dini de CJ Dwaso hapa o yesi on June 15 2016 na no Felix Nico Jane ena Mary Maxwell Jani womo mienu nyina no according to the Oboka Church say womo ye NDC allies pa womo aso to state lands ne bi wo Ghana at 50 area honom a chese Labadi redevelopment scheme mu honom a ena ekoso eno so eho asam eda ha eno eda nchen so a womo chese December 27 2014 omampani dada John Dramani Mahama eton ensase ne bi a ewo cantonment a residential neighborhood honom no edema XF Engineering and Construction Limited omo ehwe se company so benya omo share enti no so eho asam eda ha wokọ wanima ye wo companies bi te se Rona Construction Limited Triple X Ventures Sibuco Limited na FBN Investment Ghana Limited omo nyina so aban sase eno mo tonton edema wom omo bodin se Franklin Adu Obri Joshua Hammond Francis Jikunu na Nana Kwadwodwumo Bene omu nyina eto oman no ensase a ne nyina no na 2014 2015 2016 ene ehun krata da obokrata yi ediaba won saka bia be hu no oman no nsase ye koye se ye list of the betu dwa nyina no ye rekuje tabla kwa ebu aban ye tisa ban no eton oman no ensase no eno mu bisa senti sabena no mampade dada Mahama eton oman no nsase ede manyuma kwa nyina no ye rekuje tabla kwa no wo manyimu ana wo hunu ye eno ye din ena eni na koso sije ho asem da bokata yi eka na eno chiso no winiba na ebe hosti ECOWAS parliament eno na majority leader Afenyo Makin eka ho asem ha say o ma ya hoboa ya cheso o mo de etwensa dwumadie no kama sije de mede wiama no eye de custodian da bokata yi mu na ebo amane se isi sebo magana fo nyina aresemu se abato na ebe koso December 7 no pepepe ye ne fanye ebe ye dwumato bi anka na koma ento ne yem eno edan chen so mampani akufo ado ama kwan wa ma approval ama University of Local Governance and Development omo ebe hyase enchebia eno so ho asem da bokatai abomu nyina eno achi o mampani akufo ado de 320 housing units ko akoma posifo da bokrata yi aka eno so ho asem na ba ko bia me hu ya na aka bepese me di wie na me hu ba bia sorry na fa na bom CJ me ehia me pa ma me moso taw I hope say me hu aha oh da bi ya oh
enya to force ndie na no kra de na maka no but CJ wo de mame fence mame wo de hu a mahu say na no memenda na NDC amanyoko no get fit and ready mahama work no ekosom na eno na da wakata che National Democratic Congress oma onveli wo mo ensiseye ya nyame ya doma wo mo de kom na aja wo mo de akobonto agana fa na nyina na no wo mo che se memenda ebei July 27 CJ na ebeba so e wotamale ye no e wotifido mantemu enti Ghana nyina ne NDC nyina no nyame ya doma memenda ebei e wo Northern Region tamale no wo mo eba abelonche 2024 election campaign a wo de etiesi kwanso na no mampane dada John Dramani Mahama edi etudwa no wo mo eche se eye adwuma kese pa na wo mo ebeye ne sa no a wo mo ebe komantama hudo nyina abontoa ene Ghana fo akasa mahu dada CJ mamenya birthday na men sorry